ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. имрӯз як влоги чандрӯзаро як видео кардам гузоштам. ана чанд рӯз влог накардам дӯстони азиз, барои он ки беҳад банд будам. умедворам ки ба шумо як видеочаи кардагии ман, яъне ки влоги чандрӯзаи ман ба шумо маъқул мешавад. мо чанд рӯз шуд хел сайру гашт доштем дӯстони азиз. баъд ресторани Бухоро рафтем, камтар дар онҷо снимать кардам. хостам ки ба шумо нишон бидиҳам. аз шириниҳои ширин низ камтар харидорӣ намудем. онҷо сохтмони нав рафта истодааст ва ба ман беҳад маъқул шуд. дӯстони азиз, инҷо бошад моҳӣ заказ кардагӣ будам. беҳад як моҳӣ болаззат, қати гарниру ҳама намун сабзаҳош пухта овардан. беҳад болаззат буд. ва баъдан мо боз ба харид рафтем. имрӯзҳо беҳад банд ҳастам дӯстони азиз. дар наздики як навигарии хеле хуб дорам. бо шумо яъне ки поделиться мекунам. насиб бошад дӯстон. ба шумо тамошои хуб.
Наступила зима, в тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама. Зиму тихо опустилась, зима, зима. Я тебя погасил, старая одиноко мне. Жаль, что это все приснилось мне. С тобой тепло, как детстве, я люблю тебя. Образ твой, когда пустая, серебром листа пустая, и усталости не знает, где душа твоя. Любит мой голос нежный, мама, на него ты читай.